June ni som le pakhat kum sang ni som ni le pali ania kan video lo thlir tu te hin zawain chibai kan book le thau a cheu Middle East in donut chu a moran bok nai tange United Nations Security Council meeting chuan thutluk na lian tak mai han siam tarup maya US point he resolution hi anpom pui ani mase Palestine Hamas hotele Israelin kara hian tu te point thutluk na siam sela mase ti hian hazui deuh zela tuntuma po hian thil chiang lo halom nual maya Israel le Palestine Hamas hote hian UN Security Council resolution hi thatakin han zomangem ti chu hunin alakhil don chawa mitam tak chuan alelam hian thataka hanjom ve chu hanring chialawa hebaka hian resolution in asoi huamchin pialam panga hian boina chu lian takin chhuak thai halani thoni in han soi bok ani engponi sela ni zan lama UN Security Council meeting thuchuak le an meeting borok khi tlemazong update hanei lokila thren khatten kanrin lo dai po hanimai thaya thren khatero chuan kan lo rin sa po hanimai thai boka Israel Palestine firfiak pol Hamas hotein kara Inremna tlon tling haum thaina tana amaroi tu tan indona ti top lailok ka inka haina pong turin US chuan UN Security Council hian draft resolution ha thelut ani Reuters News chuan tukin jinglama report an pek dan chuan Israel Hamas ceasefire plan hanideu bara Israel Hamas firfiak polte indona hian thariat chungzat mai hao ta he resolution siamani malok hian US Secretary of State Antony Blinken chuan Middle East sarkar zongjong ten hei hi minhriat pui turin kadu chewa UN Security Council chuan Inremna haum thaina turin thutluk na hansiam dona hei hi Hamas ho ten o tia hanlo chan ngai thaina turin pressure in pek kadu takzatani hatia Islam sakhozui tu ramsang rang Middle East Arab countries sote Antony Blinken hian alo nurlok ani tichuan US President Joe Biden chuan hunrei tak o tu hein dona hi ti top atulta tuna hian indo tran tira tangin athakwana kan chung kaya kan mang chole tamek kania tichuan Inremna tlon tling indona topsan len makna tur thil chu amaroi tu tan ceasefire agreement hi alelam ten pomveve turin kabaisaya hei hi mundanga indona nilovin Gaza Stripa Israel Palestine Hamas hotein kara indona topsan lailok na turani hati tichuan ni Jan Khan UN Security Council meeting chuan he draft resolution hi soihonan nei phota hemizo hian vote line thutluk na hansiamta ani tichuan UN Security Council hian anget lowa member ramsom anoma tichuan member nget veto power nei rampanga anom boka tichuan member zongjong hi sompanga nia member sompanga tanga sompaliten he draft resolution thlop zong hian vote anpeveka abstention vote pakhat awma chuchu Russian Federation palai chuan US in haruanga madin he draft resolution hi rampani tetan hian thil thaber haniang empty hi kanchiang thailawa Palestine hote hian mitang an friend zongjong te han chhozalen vek nuwa Israel hian ha beizui le fakani chuan tuna kan resolution hian omzia hanelo mai nilawin Palestine lamtan hian thil thalo tak ani thayani hati Russia na soi hi thilom thaive thauchunin hakriata herod na UN Security Council in thutluk na siama anim hia hian ahma sabera chuan Gaza mipuyan chen tamna mun populated area muntrang trangin Israel sipai ta chu anin hnuk dok turania tichun Hamas ta hian foodlet engma nei lovin Israel mi nungdama hanla khren be zongjong ta chu han vain han chhozalen vek turania heibaka hian mitang an khren jinga liam turemo nunna chan zongjong te po foodlet dang hengma siam lovin Israel kuta hanhlan vek tur hani bokani tichun hei hi first phase sania Inremna tana atho khatna hi inbiak na mangin harang thayang berin cholkaruk chungin Israel Hamas te hian ansoi felman turania inbiak naimo first phase kalpui tur hianemo alelam hian thil hanti muangin hanti khotlai tur hanilowa chuan lamle foodlet tang hengma ansiam turanilo hanti bok tichun heng zongjong hi tharuk chungin hanchin felvek nuwa
in biak na dokan kilin step thar han kai le turania heta hian Inremna tlun tling siama in dona toplen na tur chungchang atan hian in biak na hi kalpui tran hani turani hantibok tichuan UN Security Council in he thutluk na resolution han siama hian Israel chuan herot na hi apom toni ti anjek langa Hamas so te point resolution hi anpom ngai turani tin anjek lang bok ani Reuters News Agency hian report anpek chunjom zeldan chuan a ceasefire proposal hi rodna satlia hani tolova UN Security Council mewin thutluk na siama anem nge hani to wangin Hamas so te point he resolution hi lom takin anpomani ti thuchwa siamin anpong zarzui ve tanghal ani Hamas so chuan UN Security Council resolution hi lom takin kan poma he resolution ti hloting tur hian direct ka inbiak na nilawin indirect ka inbiak na indirect negotiation chu kalpui turin Hamas chu kongeng kima kanin peyani anti Hamas so thuchwa tang hian UN Security Council resolution hi anbo chengal ani deu bara achan chu UN resolution hian phutlet dangle chuan lam tang engma siam turani loti an soilanga mase Hamas so te hian thil phut an nei zui ngal zat maya Israel nen mai chana in biak dun na nilowin anayo tu ramdang palai ten in biak na hi kalpui turin an phutani UN Security Council resolution meuni ma sela hei chau hi harsat na ani ta chuang lo boka UN in thutluk na hasim malok hian Israeli official tren khat tele Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ta chuan hein dona hian Hamas hote noi bovek ani malo chuan Israel hian anor chunjom zel donani tin antiam ani te chuan Reuters News baka hian Jerusalem Post le Jakran English ten report an pek chunjom dan chuan UN Security Council in resolution asiam hi Israel chuan official in anpomani ti puanzar na hanla nei lova Israel ambassador to UN Gilad Erdan chuan UNSC thutluk na lampang soilang lawin Israel chuan mitang zongjong te chuazalan na hi kan pomani atia tichuan senior Israeli UN diplomat Rewit Shapir Ben Naftali chuan Gaza Israelin athil tumber agol chu engtiklai point chiang takin halang reng toa Israelin apom chin chu kan thil tum kan gol te ti hlotin hinia Hamas sowin Israel khole tui an thren zongjong chuazalan vekte Hamas military te chutchet vekle hun local le zel tura Israel poi khoi zonga hanron chet mun tolo na tura Sarkar chung Inrel bolna thunai na anei zongjong te lithak sakvek hi ania mase chung thil ta chu athen handu lo wangin Hamas so te hian in dona toplen na tur tak tak soi hona engma pom thei anei ngai lova anma ni Hamas so chau hi anma ni Hamas chau hi hein dona ti top du lo hom chun chu anni ati Israel hian hetianga hansoina chan chu chople chila ceasefire in ka haina thutlung siama achan le wangle phutlet dang hengma nei lova Israel mi Hamas hoten hanren zongjong te chuazalen tur hian March tha khan United Nations Security Council chuan thutluk nale rotna hanlo siam toa hei wang hian US te Egypt te Qatar te kai khroina hnuaya Inremna tan hian in biak na chu kalpui lo ni toa mase khain biak na kha a hlot ling thai talawa Hamas hote chuan Israel sipai te Gaza pumpui tanga anin hnu do vekle Gaza Stripa indona kalmek hi topsan hlen mak na tur chau hi anpomani ti anlo saitoni antibok UN Security Council in Inremna tana resolution asiama hian a face 3 tan chuan indona wanga Gaza thilti chiat tam tak ta chu kumenge mazat chung asiam thatna thoturani antibok ani US President Joe Biden chuan hemi chungchanga hian heng thilta hi a hlotling theini chuan Gaza tuam dam le na chu alo thleng ngei donani hati mase Joe Biden soyang hian Gaza tuam dam le na chu alo thleng ngei ang ti hi rin a har saviau maya voin chanhulam dar khatvel thleng khachuan the Jerusalem Post in report an pek dan chuan Israel sipai ten Rafah operation chu anchunjom zela
Akatokin Rafa Kopui Chunga Bompukri Shietur Homdeu Ranga Hamas Hote Lungpuang Maya Munpoimo Rafa Kopui Chunga Hamas Ho Munpoimo Heart of Rafa Hanti Tachu Israel Sipai Ten Hanoi Mekani Hantia Grouna Israel Sipai Operation Naimek Te Anta Tichakturin Van Borok Lampangatrangin Israeli Aircraft 10 Strike Anun Naizui Boka Israel Ground Force Te Malampanga Hamas Firfiak Pol Te Tran Hunpoi Mo Tak Tak Tachu Aron Bom Chenwal Maya Hetianga Hamas Houtenen Hanin Ka Chiam Lai Hian In Kana Area Chung Thau Mun Ladeu Lakatrangin Hamas Sniper Hote Silai Chu Aron Puak Ta Pau Pau Maya Chu Ground Lampanga Israel Sipai Tatana Chet Ti Harsatu Ber Chu Hanita Hamas Sniper Tepo Hian Israel Sipai Te Ron Thurnal Nala Ron Thang Hau Mai Chu Until Tumbernin Ashiat Bok Ani Tichuan Israeli Ground Force Tren Katten Hamas Sniper Omnalam Hi Anpanin Hanve Zuita Israel Sipai Te Hian Hamas Sniper Hi Munle Muna In Naichil Takin Hankap Lumtani Hanti Hai Baka Hian Hamas Sniper Dang Tachu Israeli Air Force 10 Aircraft Mangin Strike Andon Naizui Leta Tichuan Sniper Tahi Tha Hani Baka Hamas Firfiak Hote Mun Male Antron Muntam Tak Ti Chetania Hamas Gunmen Zingami Hengamazat Chuan Nunna Anchan Bok Ani IDF Spokespersons Unit Tachuan Nimint Laile Tukin Jingkleng Khan Operation Chu Kalpuichun Zom Halani Zela Hamas Hotele Islamic Jihad Firfiak Polte In Kulnamun Gaza Mun Trangami Chu Bayania Heng Tarkat Zongjong Tehi Hawaiian Somthumle Pangavel Ania Israeli Air Force 10 Airstrike Manga Hanva Beijinga Hian Building Te Ralthuam Handa Khomna Mun Weapon Storage Facility Te Rocket Le Anti-Tank Missile Tabaka Mortar Le Silai Manga Israel Sipai Te Lobei Natana Anman Lunch Site Mun Frang Te Observer Post Engemazat Tachu Vaivuta Changtirani Antibok The Jerusalem Post Chuan Voin Chun Darsom Pakatle Ministrom Period Vela Update Anaidan Chuan Israel Sipai Ten Rafa Kopui Chunga Operation Anai Mek Lain Bom Thokna Takmai Hapuak Thut Maya He Bom Puakawang Hian Israel Sipai Liam Tur Paruklai Mai Hanoma Vandoi Thak Takin Sipai Nunnachan Palilai Mai Hanum Bokani Hantia He Bom Puak Hian Building Pakhat Atichim Thut Maya Ache Vela Israel Sipai Om Tachu Building Chim Hian Adeltani In Soy Hani Boka Tichun Haivang Hian Israel Sipai Palilain Nunnan Chan Baka Israel Sipai Officer Pakhatin Liamna Takatura Tichun Sipai Dang Paliten Liamna Lutuklo Hantur Bok Ani Israel Sipai Te Chet Solna Chungchang Hi Investigation Naizui Ngalania Helai Muna Hian Nizana Trangkhan Givati Brigade Sipai 10 Building Pathumlai Mai Chu Hanlu Chila Hei Rafa Kopui Chunga Alburam Muna Ania Heng Building Pathum Chunga Hian Firfiak Polte Lein Nuaya Hanlei Veratranga Anon Chechua Thut Na Tunnel Shaf Henge Maza Tauma Tichuan Building Chunga Hian Ralthum Tam Tak Hanin Choboka Heng Building Pathum Chevela In Tam Tak Palestine Civil Meet Nachu Uncontrolled Nuaya Handa Boka Indona Vanga Mun Him Lam Pantura Civil Meet Te Hanchua Po Handram Tilawa Chuchuan Israel Sipai Tatan Hian Chet Chua Hati Harsa Lemaya Tichuan Heng Building Pathum Te Latur Hian Givati Brigade Baka Nahal Brigade Tenen Trang Hoin Beipui Thak Na Hannaita Tichuan Han Hualjim Zela Heng Building Pathum Te Hi Pon Lampangatrangin Mortar Mangtain Hankap Boka Chalai Thailo Khopa Hanjim Tot Nuwa Building Chung Hi Hanlu Chilta Mase Building Hanlu Chilche Hian Firfiak Polten Building Chunga Boman Lokam Ho Tachu Apuak Tathut Mai Ani The Jerusalem Post Chuan Pon Lampangatranga Natak Taka Hanbei Lai Khan Engwangin Nge Heng Hanbom Kam Tahi Apualawa Activate Lauti Hi Shiat Ahar Lemaya Chiang Taka Shiat Lanilo Masela He Building Chunga Boman Kam Hi Remote Manga Tipua Ani Andrin Thu Hansoi Bok Ani Al Jazeera Chuan United Nations Security Council Chuan Inremna Haum Thaina Turin Resolution Hansiam Toa Hati Lai Hian
Israel sipai ta chuan Gaza mun rang le abik takin Central Gaza le Rafah khopuya beipui thlak na chu ama zongaya lom takin an kalpuya hei wang hian mipui tam takin an tura Israel sipai ten mitang ta chua zalen ani thaina tura leilam le vanbo ro katranga Gaza mun rang han runna wang hian Palestine mi poiselo mi zanhi samsari pali zatin nunna an chan pha hei hi Israelin Gaza run tranga Palestine mi puitatana chet na athen rap thak ber tumani antia Gaza Health Ministry chuan thu chu han siam danin Israel sipaite bai pui thak na hi major attack ania Central Gaza nusairat muna Israel mi Hamas hoten han friend mi pali ta chu chan chuan tuma ron chua zalen turin han phut bok niin ahriata tichuan leilama nen van boro ka tangtein nassa takin nusairat le ache vel Central Gaza hi han bai chiam maya heti rualin nizana vek khan Rafa khopui chunga baipuan thak na chu nassa takin han tipunga hlaum takin sipaita chet vel na chu akalta mipuitam tak an chen nakara indona pa ngayang main kalpuyania hei wang hian nusairat Central Gaza te Rafa khopuya te hian hriat thaichina Palestine poisailo civil mi zanhi samsari palila in nunna anchana tichuan heng nunna chan jinga hian atlem bera no pang somruk palivel zat anuma mai chia somnga pasari anum boka kumu patak tak mai somthum le pasari vel antel bokani anti Gaza Health Ministry hian ansoizel dan chuan heng nunna chan te baka hian Palestinian mi zasari somkole pariat vel zatin Israelin haron runna wang hian liaman turani antibok IDF ten report an pek ranga halan dan poin Israel sipai te bai pui thak na hi alian thamti chu ahriata Rafa khopuya te Central Gaza te ground ale van borok lama anchana sahleni ti chu ahriata masenun na chanta te hi civilian hanni vekam tiro chu engma finfiana homlawa Israel chuan han target chu Hamas sote tran mun building chikrang tele Israel sipai te bailet na tana an man mun chikrang te ral thuam anda khom na mun te ania civilian te chen na mun kan bailawani anti Israel en thatu pol ta chuan nusairat kem le ache vela hian Hamas firfiak pol ten an mi khren pali ta chu anda ngeyani ti an finfia the Jerusalem Post in report an pe katranga halan dan chuan heng an mi khren pali te chhanchhuak tur hian Israel sipai ta chuan operation hi lian takin han kalpuita ni in ahriata hei hi rescue operation ani tin an soibok ani tichuan Israel chet na mai ni lo hian Hamas hote han lo tran ko vetat bokawangin in beina hi alian tual hani deuh barin ahriata tichuan United Nations Human Rights chuan thuchua hanron siam ta hial maya Israel Hamas hote hian indona dan bo chet na war crime awang hian danang takin International Court of Justice sa thiam lo chantir hani mai thayani antia Israel sipai ten rescue operation han kalpuya Hamas ho mi khren te chhanchuan tumnalama mipui tam takin an tura tichuan Hamas firfiak pol te point heng han mi khren te hi mipui tam tak an chen na hmuna an da mipui kara tangin Israel sipai te han lo bailet boka hei hian mipui ta tana thina le chet rap thak tak mai athen tira tichuan Hamas le Israel hian indona dan han bo cheve a international humanitarian law chu nasa takin bo chiat ani bokani anti indona hi ane blo tak zat to ti chu achiang veu maya Israel hian major offensive chu puanglo ma sela anchan hle toa indona pangai war tak angin akal puitran in hariata The Wall Street Journal chuan Gaza Strip Hamas leader Yehia Sinwar chuan tuna hian Israel mi te kannaya kan dudu na muna kan da thayani hatia The Wall Street Journal hian report an pek zeldan chuan indona in zolama pan zelawang hian Gaza Strip Hamas leader Yehia Sinwar chuan Gaza Strip achua sana Qatar ramchunga haluta tichuan Qatara hian Hamas leader dangtenen mai chana meeting poimo tak annayani antia tichuan heminu hian Yehia Sinwar chuan
Palestine civilian te thina chungchang ron soi chuakin mitam takin nunna hanchana mase hei hi lo thei lawa thil thleng tur le Palestinian ram hatin chua theina tur khian lo thei lowin mipui te hian han nunna an hlananga yani atia mase kan mipui te torna chu harap thak ta hle maya Algerian war hangmai khan mitam takin nunnan chantowa mase heng mi ta jongjong hian Palestine mipui ten Zalenna kan nei theina turin an nunna an hlanani ati media trend khat ta chuan Hamas sotale han thurol pui firfia pol chi krang ta hian Israel laka hian indona thiang hlim tia han soi thin jihad chu han puang don niin ashriatani antia ti chuan ngai ti thalo tur tak main West Bank lampanga Israel military base lampanga Palestinian firfiak pol tren khat anron luta thichil hantung ni in hriat ania mase Israel army radio chuan West Bank ka IDF base a hian Palestinian mi pakhat chu aron lutlang ngai maya mase poi khoina le hlom zonga chet na hengma anei lova ama hi ril rolama har satna nei le ril ruboilam pang nia hriatane tin anpung jar ve thung ani mase IDF te hian amhing le hanina dik tak hi engma anpung jar lawa khoi huna nge tuna handa tak thi po soi haum lo boka hewang hian mipui te ngai chu athachi alawani tin diharet chuan an report bok ani engponi sela Israel poi khoi hi chu heng Hamas firfia poltale anthurol puite hian antum hlea indona boruak po nasatakin aso sang chomek bokani ti chu achiang biau boka ni zanlaya pel nule tukin jing darli le minute somnga vela te khan diharet le the Jerusalem Postan report an pek dan chuan firfia polten West Bank ka local farm pakhata poi khoina lian tak thlentir tumin rom hannan siama tichon West Bank ka hian hanron lutta masasin bet intelligence ten hei hi anlo hriat manawangin information anta chok ngala tichuan an kai khoina hnuaya border police tele IDF sipai ten manturin operation anai jing ngala mase heng firfiak polte hi kar mangin antlan chia hetianga antlan chet mek lai hian West Bank ka Nama village sa Hual Chepin Anman Zuita ani tichuan heng firfiak polte kutatrang hian ralthum thren khat Anman sakbok ani West Bank ka Nama village hi Ephraim area tia hansoi thin chungami nia tichuan Sinbet intelligence unit ten han kai khroina hnuaya Israel sipai te hian Ephraim area huamzau tak chunga operation hi an nei ta tichuan firfiak pol jingami pakhat chu poi khoina thlen tir hantum na ber mun local farm area chunga hian abirua man chua ania tichuan ani man ani hnuwa hian midang pathum te karin hantlan chajui ngala tichuan heng firfiak pol te hi kan soita kang khan kara hantlan chetlai mek hian han hual chepa Israel border police ten silain met puaka firfiak pol pathum te hi kara hian ka hlum zui ani bok ani indona boruak aso sangin chiatna thlen dan po harap thak hle maya mase kan video a hian thil thlen dan dik tak thren khat chu rondalan ramchang chialo hom nuala chuwang chuan thlertu te hriat thiamna kan nge nani